40-30. Dobro, sjajno. Sjajno, velike pauze Novaka. Izjednačenje, odlučujući poen. Izjednačenje, dakle sada golden point, zlatni poen. Nema prednosti, ko se ovaj poen uzeće i game. A to će biti Janko Tipsarević, dakle set osvajaju Tipsa i Jančić, zatim Novota i JJ-a. 6-3 je. I sada, dakle, prema propozicijama koje su, na kojima se potenciralo pre meča, gledat ćemo drugi set, ali vidjet ćemo, ponovno još jednom, ova manifestacija trebalo bi da traje do 21 sat, tako da uskoro ćemo dobiti odgovor na to pitanje, da li ćemo vidjeti neko još jedno specijalno iznenađenje za kraj ovog sjajnog spektakla u kom smo imali priliku da posmatramo zaista sjajne grupe kao što su Van Gogh, Beogradski sindikat, zatim Aleksandro Radović, zatim izuzetno su oduševili break danceri, kao i folklor grupa na kraju, Talija, plesna grupa Dance koja je takođe uveseljavala publiku, Nikola Đuričko koji je bio voditelj jedno vreme, Team Tenis, promocija jedne igre koja je dosta popularna u Americi, primenjena uglavnom na mečevima mladih tenisera, kao što je bio slučaj i danas. Selektori Obradović i Vraneš. A sada se sprema da sljedeći Novak Đoković. Počinje 153, 154, Jana Janković, Novak tapka, već polako pozdravlja sudiju i pozdravlja publiku. 157, Janko i Jana je sede. 5 dana, ulaze momci u teren i devojke, najmlađi teniseri, budući šampioni Srbije. svetski rekord, Novak i dalje tapka. 2010. godina. Nadam se da ljudi iz... Novak Đoković je napunio 43. rođendan. Ući će novo izdanje. Novak Đoković je ušao u legendu. Dame i gospodo, Novak Đoković, Ana Ivanović, Jelena Janković, Janko Tipsarević,